Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Last weekend yun, Sunday, nag-live stream, ibang nagpaon pag-imon-imon, jalsa, in-charge kita nyo, ito ang Maulana Talha, ibang Sinjamat Manila, dito Paranaque, Mission House na rito, Dipons. Unoy taon, amon ha weekend yun, sin Sunday, pag-imon-imon niya ito. Ang celebration yun, Adlaw Jalsa Muslimahud. Jadi Muslimahud ini uno si ini suweta katian ipag-imun-imun kabiyaksahan hajamaat bang kumugdan na February Jalsa Muslimah. So ita kaingatan pangasuri di bang isyuin Muslimah pagpasang din ini. Jadi in jawabnya amunahin khalifah hikarosi kita. Pilay khalifah si kita Hajamat Ahmadiyah. Ang buong halam sin Islam in jamaah biyaun aun khalifah amurin Jamaat Ahmadiyah na ikalima na khalifah biyaun na inamong jalsa yung muslimo din impyag celebritan sin kita ang pen-celebrity ni pagtumtum muslimahud amun yung khalifah karoon muslimahud inhatian niya Muslim reformer Islah hati niya magpabuntol magparayaw mau amun yung janjian the promise reformer ini ni warun do kaing malingkan amunin Hazrat Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu amunin khalifah karon. Kihatian tanah unin muslim mawon. May tisabhangkan mag-celebrate in Jamata muslim mawon khalifah karon. May takwirun khalifah awal, may takwirun artinya dengan Hakim Nuruddin atau akan Jalsa Nasir Ahmad atau akan Jalsa Tahir Ahmad Wirun.
may ta khalifa ikaruarat. Injawab niya rin bukun pag-anak, birthday, sin khalifa ikarwa. Bukun isa hakamatay sin siya. Unong impek selebritan din doon ang jalsa yomi muslimong. So yun nato ni kahatian ka sayuhang February 20, 1886 dito nyo malalagpong prophecy, grand prophecy, mga kalang sinanatala timurun pamasimaw dali salam tanda sindarawan, tanda sing kasambuhan sumaplag in Islam. Amin ini may tahangkan mag-celebrate in jamaat. Na pag-celebrate in jamaat ini bukod ni sa diasin dyan sa salana artinya pang national sa level atau kan onyan international level. Sumagawa in jalsa yomi muslimaw dini ini pang regional, pang local siya. Jadi India na sinaholo, Mapun, Manila. Betul sabihin kita, bakas kita nakapag-celebrate kita. Pagpatungtong ini, bang bidin, kahalan sin prophecy ito, tanda ini sin kasabundalan bukti, ibang pagsamusukulta, Allah Ta'ala, intutulungan tatabangan irin di jamaat ini, Jamaat Ahmadiyah. Kaya nga tanda na, in prophecy atau akan membuat kaya turun siya Masih Maud alaihi salam founder sin Jamaat Ahmadiyah. In prophecy ito tahun 1886 na yung pag-anak sin Hikarwa Khalifah ini Hazrat Bashir Mahmud Ahmad atau akan ipagbulan ta siya muslimaw. Insya ini kaya pag-anak siya hatahon hauno pag-initiate sin jamaat isa. Artinya hatahon hauno magpatindog na Jamaat Ahmadiyah. 1889 in Hazrat Bashir Mahmud Ahmad kaya pag-anak doon di sa waktu hauno in Hazrat Masih Maud alaihi salam kimawa na siya bayat dahil mga jamaah haun na izin dahil Allah Ta'ala. Yan. So nag-akad ini in tahun haun yang anakin Muslim Maud dibansin pag-initiate si jamaat ini atau kan nagpaon pagjamaah parimpunan nagkawabiat ni Masih Maud alaihi salam malagwi ni persupatan niya. Na mga kahanan ini, aw nini katan izin din Allah Ta'ala. Kung basta-basta, yung founder sin jamaat, magkawanas jabiat, malingkan aw izin din nga Tuhan. Yung prophecy niya ini, atau kan namun nubuat yun, mahaba siya. Aw siya, kaiman tagdua prophecy, sampai kay mang tagwalo mga tanda-tanda bukti. Hauno kaya turun sino Ta'ala hawak to February 20 ito ang pahazar Masih Maud alaihi salam. Using katanyo na fulfill siya nagbukti siya hamasasin Hazrat Bashir Mahmud Ahmad. Using prophecy ini inubuat ini kakitaan ta hakitab si Masih Maud alaihi salam pagyano nung na tadskira. Sumawa in kitab tadskira ini buku ini biaktul buku ini hinang sin Masih Maud alaihi salam. Sumawa ini pagpuas na dahil Masih Maud alaihi salam mga sahabat niya na mga compilation kataan si mga ilham ru'yah salihah
mga kasyap, mga ilham, mga wahyu di Allah Ta'ala. Yung file na rin doon, hatad sekira pagnanan. Na rin doon, kawakan tarisap, in prophecy, pasalansin, Muslimaw. Malago sini kitab, malago sini books, tad sekirengan niya, jadi nibuhan, mga ilham, mga kalam sina Ta'ala, pamasing hotel salam, mga prophecy niya. So, madakmuling kitab yun. Jadi ini ni hambuk dengan mga grande sa prophecy si Masih Maud alaihi salam. Nabiyawon, may na to ini ipag-celebrate in prophecy ni. Dengan mga kaibanan sa prophecy, mga dumuan. Njajawaban na rin di, hambuki dengan mga nakawimidda. Iban grand prophecy siya. Hawak to ini sulat si Masih Maud alaihi salam, sulaton niya na, asal aun na mga pambangkang, hambuk niya muna niya, in Maulwi Muhammad Hussein Batalwi, ulama sin masa niya ito, masa sin Hazrat Masih Maud alaihi salam, ibang bakas bagay niya, haunuhin yan kanya, ayaw mo sulata, ayaw mo ilukis, ipublish, but aun nataymak mo ilham, nakaanak ko, anak mo bini. Ayaw. So, kudjuon sa jagaw, inaon sa jagaw. Pasal way lagi sin prophecy yan. Kung halga niya, pasal yung kataan manusia, asal na mag-anak, mahina sa jagaw. Nung si Masih Maud alaihi salam, di ko paglibon, di ko itampan, mga grand prophecy, special yung Muslimo din, anak, janjian, sinatala, Masih Maud alaihi salam, di ko itampan, salta ini ipablish niya, ipamahalayak niya, tahun pa tahun, ipamahalayak niya. Ubus, ahal ini, may tanto ini nakaon yung prophecy ini, pasalan sin 19th century ini, pila na kita biyo, 1400 century na kita. So, 19th century ito, makusog yung pangatak, pangonvert, pangmitna, panglagi-lagi, pangudyo-udyo, laksang ibuan mga kitab, panghinang nila para Rasulullah SAW, dahil mga Yahudi, iwan Nasrani, iwan na dugay agam, mga Sikh. Mangatak sila para Rasulullah SAW, pakamulyahan si Rasulullah SAW. Ubus, in Masih Maud alaihi salam, asal siya naghinang na kitab, amon barahin ni Ahmadiyah. In kitab yun, amon na yung hajaman niya to, ipag-defense sa Islam, sin kalingkatan sin Islam. Mga panghindu, kamulyahan, karayuan sin Islam. Sumakawa, Masih naman, nanawag-tawag in mga Yahudi, mga Sikh, mga Christian, pabuktian. Dan ini beta pabuktian kamu batin Islam buhin siya. But in Islam yung siban hakadian. Pasal nakapaggulan in Masih Maud alaihi salam law niya, mga kamu mga Hindu, mga Arya, Samaj, sapahan ko kanyo, ipakita ko kanyo yung mga katadaan sin Tuhan Allah Ta'ala sa diniya Islam na bang kamo marika ko, sumaksi umati doon ko halugal amunin akadian. In Masih Maud alaihi salam, pagkaginis niya pangatak mo to pa Islam para Rasulullah SAW, in Masih Maud alaihi salam, di siya matuto, inatay niya. Halong siya kasusahan karimbangan, matautod mga kaptangan si Masih Maud alaihi salam, bang bedinin parasahan niya, bang siyang pakarungog mga pitna at tawakan o mga sulat,
But hinaon in nakurang niya Nabi niya Rasulullah SAW, malambot to, masakit to para kanya, mas marupa amon mapatay, magunog, mahansol, masunog, iginis na mga kapanyapan, alta niya, sampai mga anak asawa niya, sampai parang niya, ayaw sadya ipang hinang-hinang sin mga dugay agama para Rasulullah SAW, pagbili niya sakit niya. Na jadi, in Masih Maud hawak to yadto, miyadto siya pa siyalkod o siyalkod. Doon hawla yun, nagitikap siya kapatan adlaw, iwan kapatan doon. Jadi, nagdoon adlaw siya, doon habay yun, wayroon na pagsahumadya niya. At tao, sumangwa, nagitikap atawakan, nagtapakul na siya, nagduwa siya, nagibada siya, ipapakita in Islam ini, kalingkatan sin Islam ini, darurat sin Islam ini, Masih Maud salam. So, singginis ni pang fitnah, pangatak si mga duwing-duwing agama, mga Christian, mga missionaries, mga Christian, iwan na paghinang nila mga kakitab-kitaban, ginis na yung panghinang nila para sa Rasulullah. Na halom sing kapatan adlaw ito iban sindu dito ang ni-practice ni mo amon nubuat ini amon mga kalam sing Ta'ala aun anak niya janji ding Allah Ta'ala ini Allah Ta'ala amin ituyo indruk suci mumpa anak janji yun. Dan jadi hakahalang sin ini prapusi hatungod sin aun anak haun ini janjian di Allah Ta'ala ini imbunalnya bukan ini hinang bago batlong tao wairun siya hasunnatullah. Artinya hasunna pakarajat sin Allah Ta'ala hawang dediin magpapanusin saraknya. So binili buku saja hajaman sin Masih Maud salam jimatu semua ini aun nasunna dengan Rasulullah SAW iban sampai mga kanabinabihan ikat tutay kesabutanan mga anak janji ambuk narito sa lagu-lagu kengatan sin kita Ibrahim alaihissalam nah mga anak katurunan nito sampai Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW benar meron anaknya literal amun ding hadugo semua aun anak rohani niya amun ni Masih Maud alaihissalam. Usdini ha Masih Maud alaihissalam asal kiuna ini injanji atau akan nubuat desa asal ini amun ini paruman di Allah Ta'ala dalam Al-Quran wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim ayat ini ayat ini menunjuk ini pa bukti sin aun muslih mau dia turisab Rasulullah SAW namita siya dengan Hazrat Abdullah bin Amr nagriwayat siya qala Rasulullah SAW yanzilu Isa ibn Maryam ila al-ardi fatayazawwaju wa yuladu lahu. Maknanya sabda dengan Rasulullah SAW amun Isa ibn Maryam ini pembahasan ini amun Nabi Isa si Masih Maud alaihissalam bukan amun Nabi Isa na kaum neto wapat na. Namun Imam Mahdi ini bangsa ini mau pagumi insya ini mag-asawa iban aun anaknya. Nah hadis sin Rasulullah SAW ini
nag-fulfill siya ini, nagbukti na siya. In kasabun na lang sin hadis ini, tira na ding ajamata, dengan Masih Maud alaihi salam, iban ding Khalifa ikarwa ini, sabab sin na-fulfill siya, halong sin, kay man tagdua tahun ang pag-khalifa sin Hazrat Khalifa ikarwa. Ang pimprapto sila sa atau kanubuan mga kalam sinatana Masih Maud alaihi salam hawak to amon 1886 February 20th to kay man tagdua sa in mga sign niya, mga katanda-tandaan niya. Mataod dito biyita ang buhok na rito among biyita bahasa Urdu Arman wahyu din Allah Ta'ala ingan sin anak Muslim Maud ini ingan niya sumaklag palisok-lisok sin dunya. Mataod mga legacy atau kan nagkahinang sin Khalifa ikarwa ini doon na kanya bukod sa Jahakadian Pakistan doon na kanya tiranan din kanya na inang ng worldwide global in Jamaat Ahmadiyah tiranan din mag-send atau kan para bin huzur in Khalifa ikarwa mga misyonary niya pa mga duwing kaula-ulaan. Betul sa mga administration ini longsin ng jamaah biyanag sin mga kudang Ahmadiyah Ansarullah Laznai Maila mga syura iba matuod pa mga nagkahinang niya iba mga nagkasulat niya ambok na rito yung sa lago-lago ang inabaktol niya Quran ang Tafsir Kabir o lisab Tafsir Sagir na Tafsir Kabir yung 10 volumes ya nahabyaon ini misan yun sadya yun na nakalupisingan niya kaparahan na kita nyabot na sampai pa bulang tayo ni Tafsir Kabir yan na mission house in Tafsir Kabir si Hazrat Khalifa ikarwa. So mga kahalan ini dini mahinang sinambok manusia among ordinary sadya manusia yan malikan niya na ang lima gaib siya among tutulungan katabangan di ini mahinang si biasa manusia lagi ini tanda bukti desa sing kasabot na lang sin Masih Maud alaihi salam sin last week yun katong tuman ko resa amok ding mga nasihat sin Khalifa ika-5 amon Khalifa tabiyaon suway intiyab Ahmadis may nang Muslim Maud jadi in Muslim Maud ini unyahatian niya reformer na di kita maka-reform malaikan suway reform tamunin baranta dengan sabi ni long sinin Charles ta dengan mga officer doon nakalong ta sada dengan mga auxiliary administration dengan national mga local iban dengan hantar napakanya-pakanya dengan kato how no amon scope tayo to atau kan how no namin nalilingkong tayo in kita suweme ng Muslim mau artinya mabiling kita sa makarya kita pangaruh mengdahi kita Allah Ta'ala pakarayawan. Jadi ini mga nasihat bulan sa mag-motivation kato magbigyan kita may ng manusia murah-murahan magdilmufaat siya hindi nakadunya mo pa-akhirat muli patutulog na sa dito murang-murahan manfaat wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.